Juste. Sveika, sveika, pasakyk. Ieškom, kur mes einam. O, ar mes čia einam, vis tiek, pažiūrėk. Profiber, L'Oreal, bla bla bla. Ką tik atvykom, žiūrėk, susitikau su O Jezu, čia ką tik radom vietą visai. dvejos durys iš karto atsidaro. Kažkokie vyrukai laukia mūsų, tai visai neblogai. Čia jau kažkas net išeina. Ką čia reikia paduoti kvietimą? Galite kvietimą, galite nusirengti. O čia galima pasivaišinti ant rankytės. Gerai, dėkui. Thank you. Enjoy your evening. Thank you. Thank you. Viskas prasidėjo. Ну, допустим, в данном случае это, скорее всего, осветление, да, как вы видите. То есть, что мы сделали? Как вы понимаете, достаточно агрессивный. Мы нарушили защитные свойства волоса, и он потерял свой липидный слой. Что с ним произошло? По-научному называем, он стал гидрофильным, да, то есть он притягивает воду. Себя воду, стал тяжелым. Kas jis tokas? Pasipažinkit, čia Justė. И третий тест, который справа, вы видите тот же самый волос, который... Kur panas mūsų kitas? Его обработали биологически. Kas ten yra? Который находится Kas ten yra? в листок. Вы Kas искусственно восстановили защитный слой, и волос обратно стал гидрофобным. Ну, как вы видите на картинке, то есть что он стал легким. Он обратно восстановил все защитные свойства. В чем еще уникальность вообще линейки Profiber? То, что она подходит для любого типа поврежденных волос. То есть здесь не идет речь о... Mes su Juste eisim ten fotkintis, ten galima su tais pasifotkinti ir po to nuotraukos guli ten ant stalo. O, nuėjo Juste pasifotkinti, reikia mojuot bilien kaip su šitais reikalais, čia fotografas mūsų. Fotografuojasi su modeliais ir Juste paparacina viską. Taip, kiekvieną momentą operaciją. Atėjom su mergaitėm pavalgyti Daivą, Kubą ir Justę. Pavalgysim kažką skanaus, paplepėsim, pasipliursim, papletkinsim apie visas youtuberės. Tai va. Tikrai pagrindinė tema. Su maistai, Justyt, parodyk, ką turi. Daivutė turi čia. Niam-niam ir mano niam-niam. Skanaus, panos. Skanaus.